Ejelo Sol Civil, viernes 26 de febrero. Yusok Inova, Sokuyap Tatunshan, Kohano Oxacti Hospitalo, Ola Lekukatati Kahnalo be, Maunayalu Yolo, Yanakutukulo, Yetelu Beto Bashetzante Lukalandi Gutoh Olalo, Beyomatu Antal Talamil y Kiluchupul Hospitalo, Mishtun Schulz Bluhe Captau Cuchilo Mea. Le miércoles yak 24 de febrero, Kuch 10.725 Humpele vacuna Pfizer, Yola le coronavirus. Le buka Heloba, Tanus Abal, Hebish Hetzanila, 2.925 Humpele, Utiatunshan Yashkuns Abil, Tizzakiahilo Yantu Cuchilo Centro de Salud, IMSietel Iste, Tukahelas Kahilo. Sogutzabal 70%. Ulag 2.925 Humpele, Utiatunshan, Letizzakiaho, Sogutzabatio Yashumpelo, Sogutzabal 91%. Ulag 4.875 Utiamaco Chihano Tukahil Uman, Temectan Kahil Gela, Sogubin, Utzabal 31%. Le domingo ya 14 de febrero, Cochua Yucatane, 15.630 Humpele le vacunado de coronavirus, Taktukin Behlai 98% Sogutzabali, Timaco Chihano Tukahilo, Valladolid, Motulite Concal. Hebisocalico, Teluhelhek Aptacuchilo, Meyahebashut Satan, Televishibunuchupul Hospitalo, y Tel Haitul Macu Yosla Sansamali. Taktilik in Behlayan 198 Juntulul Cojano, Tijegelas Hospitalo, Letiobe Pac Ojonlo. 28.123 Juntulul Max Ocutohtaluyol, Matuchikpal Dimishbal, Mistupatolo Paquecoble Cojanilo, Le Bucamaco ba 87%, Titulac Le Machos Ocupaca Le Cojanilo, Letiobe 32.430 Juntulul. Belechik Paula 124 Macpac de coronavirus, 69 Tucajiljo, 14 Progreso, 9 Valladolid, 7 Tecash, Ticul Beshan Uman, Catule Jomuye del Jujuntule Acanque, Kansacap, Chixulu Pueblo, Tzantum, Halacho, Canacín, Mashcanu, Motul y Etel Panaba. Y Chile 32.430 Max Ocupaca Tilecojanilo, 274 Juntulule Tanrutalo. Umectan Cajelo Yucatán, Tursesocuchic Pajalmaco, Paca Tilecojanilo, Tactuquinil 25 de febrero, Letijelova. Ducajiljo 20.034 Juntulul. Valladolid 2.275. Tizimín 1.066. Ticul 857. Canacín 798. Progreso 787. Uman 774. Tecash 502. Motul 293. Peto 282. Temozón 247. Tinum 218. Junucma 194. Chemash 190. Izamal 174. Buxot 148. Mashcanu 128. Espita 115. San Felipe 113. Acanque 109 Juntulul. Ichilukahiljo, le cuchilo tursus ocochic pajalmaco, pacas de le cojan le 14 kino, vale tijeloba. Tubac pachki vikil 64 Juntulul. Juan Pablo II 52, Ciudad Cauquel 42, Pacaptún 18, Yucalpetén 16, Fidel Velázquez Yetel Las Américas 12 Juntulul. Felipe Carrillo Puerto, Francisco de Montejo Yetel 11 Juntulul y Antiobi. Jardines de Vista Alegre Yetel El Roble Agrícola 9, Vergel 8, Bojorques, Fraccionamiento de los Héroes Yetel Mulsay 7 Juntulul. 5 Colonias Ciudad Industrial, Francisco y Madero, Pensiones, San Vicente Oriente 6. Chehuitu Cajiljois Ocuchic Pajal 20.034 Macpacac de coronavirus Tactuquinil 25 de febrero. Letiobeti Cajacbaló 5.744 Juntulule Tushamanil 5.400 Tulaquinil 1.891 y Tuchumuquil 2.729 y Tunojolil 4.270 y Tuchiquinil. Y Chile Solcibe Lacta y Cogelbi Behlai Kim 10 Maco. 7 Shibo ete Ostu Colelo Ukinilo Betiyangichil 43 tak 88 Jabobe. Yash Anchahtalamiltio Yetel Cojanil tu presiono, diabetes, hachpolokil Cojanil tu riñono, Yanachkusu Chamalcachi, Yetulak e Yantio Asmasha. 6 Juntululeti Cajablogach tu Cajil Hoy. Catulek Anacin, Yetel Quinchil, Yetel Bacay Jujuntul. Sokuchukik 3.449 Mac Kimigiola le coronavirus. Ichiliboca Cojano ya no 660 Juntulule Hetzel Yanico. Matubuktio le Cojanilo, Calano, Tushakaltalo Mantazo Munutsakiahilo Umolailto Olal. Hebisto Calico 198 Juntulul le Maco Tsokupacatio le Cojanilo, Ticalano Jumpuli Hospitale. Ulak Maco Betupatico Bashkun Yesle Shak Albetantiobo. Ukinil Tulak le Maco, Pactio le Cojani tak Behla, Tiang y Chilupel Winal tak 99 Jabobe. Uyesa Hilo le semáforo, Kuchikpes de Ketchak Ankayanil. Hebisto Calico, Bishenil semáforo en Uzabak a Holbilekan Nupuk 15 kino, Beyo, Humpeli Shankumpatal, Yetele Kutzabak a Holbitum no Halachirulumil México.